of these great people. Kenjabulwe kulubonge na esangweni ayo tumi saoyemva hana kenjabulwe kulubonge na esangwe na ungangena benanzwikazi emva ungasaleli ngaphandle enjabulwe nkulu na ungasali ongena esangweni benjabulile bedumisa badumisa imfana ibalama makholwa nguJesu ngenjabulo ongena esangweni ithi Nkosi bamkelekile amkelekile amkelekile nawe wamkelekile enjabulo nkulu ungasali nawe bedumisa oyimvana athi babe wamkelekile wamkelekile nawe wamkelekile nawe Ntanzikazi emva hana Ludumo babe lukufanele nasekuseni ngegama lika Jesu Kristu. Wena losithanzile, wena losihambele, wena losende saba nebudlelwane nawe ngaJesu Kristu. Namuhla babe sesiyahlabelela, emehlo ethu abhekile ekhaya. Kube sengathi siyangena nembala babe, siyalangadelela kangaka babe, siyalangadelela kangaka. Sikulomshikashika babe, siyatithoba phambi kwakho ukuthi chubeka wende umsebenzi empilweni tethu, ngoba sikholwa ukuthi masinyane siyawuhlabelela singene. Simbonge uJesu, simbonge lo imvana, simbonge lo wahlatshwa, simbonge umsindisi wethu. Nasekuseni babe kulomhlangano ngiyathandaza ukuthi wendiwe mkhulu, ubuse wena babe, likhadimliswe ligama lakho, kube ngeyakho inthando babe leyendekako, kuze kwekuthi sekwendeke konke babe lidunyiswe ligama lakho. Wena babe lotsite tawulakha libandla lakho, wathi masango hayidesa ngeke lehlule. Siyabonga babe ukuthi usende sibe ngilengcenye liyakhiwa nguwe. Khathimliswa njalo babe sesithe wacala lasibantwana bakho, siside ngamoya wakho livi lakho siliconze, silamukele lisakhe siphile ngalo. Siside babe nakulokuhlangana kwethu namuhla ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Ukukhumbula uNkulunkulu usaphila kubalulekile kakhulu, ngoba kudaba sisimiso empilweni yakho. Ukukhumbula uNkulunkulu kudaba sisimiso empilweni yakho. Ngesingisi sithi it is an anchor of your faith. Lesisimiso lesile kuthiwa i-anchor nangabe umkhumbi uhamba elwandle noma ke echibini a lake, sekwendeka kuvuka tiphepho, imimoya sewushaya lo mkhumbi kwekuthi uphume endleleni, mhlawumbe uye la kunematshe khona, ungakafiki la utawuphahlateka khona. Bokapteni bawo lo mkhumbi babeseke sebakhipha
sijubo sekuthi hayi kunakuthi ugijime lo mkhumbi uyawuphahladeka lapha asikhipheni insimbi letiyakwehla tiyele phasi tiyawuhaka ematsheni kuze lo mkhumbi ubambeke ungabe usahamba naleti phepho letikhona ube anchored. Sengithi ke kumkhumbula uNkulunkulu kutawuba sisimiso nasempilweni yakho kuleti phepho letikhona namuhla. Ngicela singakabuki ke kabidlana lengitakuthintsa la sishayele tandla ipraise team isahlala phasi ngidaphindze ngicele futhi lasesiya ngasegcineni as laba si khombisa slides baya ku slide number 1. Okay, that's fine, keep it there. Gafishane bazalwane kukhohlwa ngaNkulunkulu akusiyo info leyendeka overnight akwendeki nje ukuthi ngakusasa hayi somkhohliwe uNkulunkulu wena, but kwendeka kancane 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 kancane. Kunetinto ke ngicela ukuthi sitibuka buke letingenta kwekuthi di contribute kulokuthi wena ukhwesha khwesha kuNkulunkulu kancane kancane kancane. Kubalulekile lokho. Kwecala ngicela ukuthi sikhumbutane kwekuthi impumelelo iyayengana kulesinye isikhathi nenhlala kahle nekuthi uhlale wenetetheke kuyaluthana kukwende kube kungazuthi konke sekuhamba kahle. Ngicela sivule incwadzini ya Deuteronomy sahluko sisaka 8 sitawufunza khona verse 11. Deuteronomy chapter 8 verse 11. Khona lofunza noma ngifunze. Caphelani ke ukuthi ningamkhohlwa simakade uNkulunkulu wenu ngekungagcini imiyalo yakhe nemithetho yakhe kanye netimiso takhe lengininika dona lamuhla. Kubeka. Ngaphandle kwaloko niyawuthina senidle nesutha nakha netindlu letinhle natinda nemihlambi yetifuyo tenu seyanzile nesiliva lenu neligolide yenu seyanzile nako konke leninako sekwanzile. Lapha sifunza kubhala kwaMose as umholi wabantwana bakwaIsrayeli indzaba siyayati. Siyathi ukuthi uNkulunkulu akamvumelanga Mose kwekuthi angene eveni lesithembiso. Noko wamupha bubele bekuthi akhuphuke indzaba iMount Nebo aye esicongweni sakhona ayibuke lendzawo ukuthi nayiya lendzawo after 40 years basukile eGibhithe. So uthi ke nayiya ke lendzawo kodwa wena ngeke usangena khona indzaba siyayati. Nanga ke magama la kawakhipha koMose akhuluma nebantwana bakwaIsrayeli. Sewuthi uma seningenile khona nakha tindlu letikahle naba netimfuyo tenu nato tanza letimfuyo tenu naba nenhlala kahle konke kwanihambela kahle ningamkhohlwa uNkulunkulu. Ningamkhohlwa uNkulunkulu. Inhlala kahle iyaluthana ngoba kuba kungazuthi konke sekuhamba kahle. Kwenetetheka nekuhlangabeteka kwetidzingo kuyaluthana ngoba kube sekuba kungazuthi awusamdzingi uNkulunkulu so uyakhona wena kuhlanganisa thite tintfo tikulungele. Nawusaswele thite uswele umsebenzi uswele indzawo yekufundza nawe ungumntwana esikolo uyathandaza uzile kube njani njani unxuse uNkulunkulu akwendele umusa. Labanye ukhanze ukuthi banesifiso sekuthi bashadze ngalenye ilanga bathi Nkosi nami ungendele umusa. Labanye bathi umsebenzi Nkosi yami. Labanye bathi manje nje ngibe nelikhaya la ngitaka ngishiya khona abantwana bami. Mane kube naloko mane kube naloko mane kube naloko. Live likaNkulunkulu lithi ke uma uNkulunkulu asakwendele umusa kwaba khona nawe lo ungakusho kwekuthi senginayo indlu la ngifihla khona inhloko. Senginawo umsebenzi la ngivukela khona.
Senginayo indzawo la ngivukela khona ngiyawufunza nangingumntwana. Senginako lokwa, senginayo nebhizinisi lengilethelela kube khona lokungenako. Kuloko inkosi lekuphe kona, uze uside mfana sekhaya ungamkhohlwa uNkulunkulu. Ngoba konke lokulonako akusiko ngoba uhlakaniphile, kodwa kube ngumusa waNkulunkulu. Akayi ngoba wena unetikhwepha, kodwa kube ngumusa waNkulunkulu. Uyabaxwayisa ke Mose labantwana bakwaIsrayeli kwekuthi uma senetindlu letikahle nemfuyo yenu seyanzile, nize ningamkhohlwa uNkulunkulu lo nihambise ehlane. Uze uyalanza kulama verse alandzelako uthi nahamba ngetinyawo kodwa tinyawo tenu alizange tivuvuke. Uthi icathulo tenu alizange tiguge. Uthi anizange nilambe, anizange nome. Ebusuku insika yemlilo beyikhona infudumeta njalo. Kuthi insika yelifu ibe khona emini lilanga linganishisi. Uma sekunihambela kahle abantu abasekhaya ningamkhohlwa uNkulunkulu. Icomfort yethu namuhla iyasilutha kube kungazuthi asisamdingi uNkulunkulu. Ubuka indlela lesenta ngayo ubona ukuthi hayibo. Ngiko nje labanye bathi cha mina ngifuna injinga ngoba bese kubangaza ukuthi laba njingile bayamkhohlwa uNkulunkulu. Kuliphutha lokho, hayi lo kunjinga ku wrong, but lokumkhohlwa uNkulunkulu enjingeni kwakho it's wrong. Ngicela ke kuchubekela embili ngekubamba isikhathi. Slide number 2. The tyranny of business and distraction. Point number 2. Sibhizi bantu abakethu. Ngulo naloyo kunetindvo lakabhizi ngato. Nanyalo nje nasiphuma la uyathi ukuthi manje ngifike ngento nakuya lithi shona lilanga lokho naloko manje kube sekulapha. Sibhizi. Labanye abakakhoni kuda la namuhla ngoba ibhizi babambile. Distraction. Lokulutheka uphazamiseke kwanzile namuhla. Sibhizi lo munye athi ngese mani ngabe ngikubone kulamaviki ladako schedule sami sibhizi. Akasakhonje kusilotha netindvo taNkulunkulu ukuthi lenkonzo nabayifakele ngalomgcibelo lo. Wemani manje bafake kuleya ngoba lena mani kunebhizi. Le bhizi inyenti bazalwane. So ke letintfo leti lababhizi bethu bayasikhweshisa kuNkulunkulu kancane singaboni. Ngoba utawutayela lokuthi ibhizi yakho kuba sizathu sakho sekungethi kutawumkhonta uNkulunkulu. Yathi kunehlobo lebantu niyalwati nani. Nakushaya isikhathi leside bayawavala emabhizinisi abo. Bahambe bayawuthandaza. Lokuthi wena utawugijimile ujahe ukuthi manje ngithenga lokho ngiphuthume ndzawo thite naze bavalile. Kodwa thine is the opposite. Sithi akume lokwaNkulunkulu kuchubeke lokwethu. KwaNkulunkulu sibe sikubone. Ngicabanga ukuthi ngathi ngabe sihlakaniphile Nkosi yami bantu abakethu. Ngoba letindvo tiyasikhweshisa kuNkulunkulu kancane. Kanti siniketwe nguye uNkulunkulu. The distraction, the business. Ingqumbi yethu la sinato tincingo. The digital age and information age is upon us. Kancane titi. Sekungena ngenile lokwa. Lokuthi nje silankonzweni kanukuvila khona lokungenako kukwenta sinqele semfundisi Mthobisi bamphe envelope. Bangakhona ikhonta kahle. Kuthi ngabe uphuma nini enkonzo ngiyohlola kuze laba kufakela kuyini. Nawe so uyathi ukuthi njengoba ngivile ukuthi titi yini. Akusakhonte kahle nami nje ngazi ngento bese ngiyabambelela. Ngoba sibhizi tincingo tethu ti-streama anything longakufaka. Social media, ema-video, ema-podcast, loko naloko sibhizi. Nyalo sekufundwa nangawo lokusilana nje wakhanza khona bekabhale assignment sebamthumelele ku WhatsApp uthi nayi le question mina ngiyende kanje ngoba mhlawumbe uyasubmit akusasa noma uyobhala i-test uthi ngabe vele ubani uthi tini lapha Georgia ukubuka ngoba sibhizi the distractions.
Bazalwane, ku social media angisiyelo gijimako kakhulu, ngitifundisa lokuba silo ngemabomo ngoba nayingena le message ngaphandle nabi iqhamuka ku family noma kumfundisi lo nangithumelele nje cha patient vele ngoba ngeke ngigijimele ngiyayibona nje ngoba nangalo gijima kwayo kutafuna bese nasengiphendulile bese nawe uyaphendula phinze ngiphendule na uphendule ayine bakithi kuyawuphela nini so distractekile kulokulobo ukwenda mhlambe ngicukade inganekwane noma nithi imadlanga commission noma ke ngilebodula dula labangabaleki la kunengi lo ngakubhala nibutane ukuthi sekunjani vele kusasa kunjalo yini noma sola kubaleki I don't know vele nje usihlala silapho bayathi abanga labayinzaba yekungaboleki kwetinto cha bazalwane ma systems kufuneka upgrade ke ngesikhathi kungaze kube madinyana uthi ke Jesu lokakhuluma and I parable ngemhlanyeli uthi lenye imbewu yawela kuphi manje emanyeveni kukhula kwayo kwabanjani bazalwane kukhona tintfo letaminyalanisa lokukhula kwalembewu ayizange ikhule kahle the worries leminako wange umbuto uthi lokunakako wena kuyakusita yini kumatini uNkulunkulu noma sekuyaminyelanisa live likaNkulunkulu nekusebenta kwalo empilweni yakho is it not a distraction tintfo etikhweshisako wena kuNkulunkulu noma cha lo mbuto lo itawuphendvula nguwe ngoba tintfo takho tatiwa nguwe kwami nje kwekuthi hey Nkosi yami caphelani bazalwane ngoba sitha sisebenzisa le tintfo leti lokuthi siphazamiseke singabe fully paying attention kuNkulunkulu size simkhohlwe uNkulunkulu kucwayisana next slide kukhwesha kuNkulunkulu kwendeka kancane kancane ngekuyekela tintfo lengabe siyadenta livile kaNkulunkulu incwadzini yamaHebrew chapter 2 verse 1 lithi kufuneka sinake le tintfo lesitifundzile sativa sitente but thina siyaneglect noma siyayekelelela singede senda lokho lesesikwati ukuthi ngabe siyakwenta bapostoli lesithi namuhla sisime etifundisweni tabo angithi sisho njalo bazalwane sisho njalo mosibazalwane but they had time of prayer bekunesikhathi sekuthi ngalesikhathi lesi baya kuyawuthandaza siyabakhumbula mosibo Petro and John baze basita loyala behlela lapha ngasegedeni kungoba bebaya esikhathini semthandazo ngoba ke thina ke sila ekwaluseni alliance noma uzivakashele siyabonga ngabo lesibili kwentekani bazalwane I think angizange ngozi sitibone singaka angikhumbuli to be honest cha angikhumbuli ngozi angisho ukuthi ngiright yabo I could be mistaken sikuphi bazalwane let's be honest sikuphi no i-reality phela le anti kufanele sibe practical ake sikubukeke lokwa Tuesday kwemthandazo sikuphi uyabona lokuthi kukhona izinto etikubamba bambako mosa tikubamba bambe futhi kube tizathu eti-genuine kuwe lokuthi ungasakhona lokuthi akutawumkhonda uNkulunkulu ukhale kuNkulunkulu nakubita ukuthi ukhale angisho ukuthi kukabi kangako base ngiyanjaja yini bazalwane but ukukhuluma nje my observation I could be wrong but nikukhuthathana nje ukuthi maye bekungaba kuhle bantu abakethu sithi nje kwaqala la sitokhala kuNkulunkulu sithandaza singathi thandazeli nje kuphela thine laba sebholini nebelive nemhlaba wonke sincuse kuNkulunkulu prayer
boba bebe bakhona la itolo indzaba yekuthandaza igcizelelwe kakhulu. Sithandaze kuNkulunkulu nasithi sisime etifundisweni tebapostoli silisho ligcwala umlomo ngoba vele tintfo siyatenda. So kwendlula nje bazana ukuthi asicaphele singa neglect our spiritual disciplines. Nobe ngabe kuyini kumele siyende kuthandaza kufunza lively kaNkulunkulu kuhlanganyela singakuyekeli ngoba as ukuyekela kancane kancane uyakhwesha kuNkulunkulu. Nature does not allow a vacuum. Mina ngafunza iscience. Kwaba khona lokukhwesha khweshako tawuba khona kutawungena. Ngoba akwende kube nesikhala nje singa occupywa anything. Capelani ke bazalwane ngoba le tintfo tiyasikhweshisa kuNkulunkulu kancane kancane. Verse 4 nikhumbule khambisana nami bomnakethu lapha. The pressure of culture, doubt and modern philosophies. Kuleti nsuku leti sebathi cha indzaba yekukholwa it's your personal thing. Msukhuluma ngayo in public. Ngoba it's your personal thing. Bathi ngumcondvo wakho it's your view. Etikolweni lenye tindzawo khanza kwekuthi inkholo iyaphuma kancane kancane ngoba kuthiwa no lana ngeke sikhulume ngetintfo leti private leti personal. Kunalokunye labakushoko kwekuthi cha indzaba yekukholwa ngulenye nje out of many other things. Imiqondo lekhona kulomhlaba lesiphila kiyo. Sekubita ukuthi wena njengomfana kaNkulunkulu utihlole letintfo lotivako nalotibonako. Mhlawumbe letinye tato titawusho bantfu lobethembile ekuphileni. Kodwa kumele ukuthi kube yintfo lekusitako kubuka kwekuthi kungiko sibili yini kunokuthi lithini live likaNkulunkulu ngalokho. Namuhla akusesi kangako kwekuthi nawusho info lesho live likaNkulunkulu kwekuthi bonke bathi cha ngoba sekushito live likaNkulunkulu indzaba sayiphelile. Bathi sebashito ne live likaNkulunkulu selishito bese bathi but. Yabona ke but hayi ke mina ngasifunza ngisasekana. Wafaka but usho kwekuthi lokulobo ukusho before lenkulumo yako kukhona la ingasafinyeleli kahle ngcono nokhona ngiko nesofuna kungeda lokunye so uze uthi but sebasho njalo ke kulamalanga. Asicapheleni ke bazalwane kwekuthi sithini live lesikulo lithini live likaNkulunkulu lona lithini ngoba letintfo tiyasikhweshisa kuNkulunkulu. Uma sikhwesha kuNkulunkulu lemimoya lekhona itasithatha isikhweshise kuNkulunkulu. Angisishona uma sitawukhona nikuphaphama kodwa ngiyati ukuthi sitha sona sihlose kwekuthi sisibulale sibhubhise singaphelele ebukhoneni bukaNkulunkulu. Nguloko sitha lesikuhlosile. So ke siyatizama tonke letintfo letisikhweshisako kuNkulunkulu kuze kwekuthi singafinyeleli ekhaya. Nangabe wena ke ngumfana kaNkulunkulu unesifiso sekufinyelela ekhaya yenda siciniseke kwekuthi uyabambelela kuNkulunkulu usimelele kuye ube anchored kuye lokho kutakusita kwekuthi uphephe kuletikhathi lesiphila kude. Ngicela kugcina ngalento awuzama kujula kuko kafishane kwekuthi singakhohlwa ngaNkulunkulu losendele umusa bazalwane. The God who has been gracious to us. Nkulunkulu losendele umusa. Nkulunkulu lokwendele umusa. Ngidawucela ukuthi sibuke incwadi yaJohane sisuke evesini lesibili noma lekucala it doesn't matter kuya evesini lika 11 kuzama kuchaza lokuthi lo musa longaka
ungumusa lo kanjani esendelwe wona. Evikini lelitako siphinde siwubuke from a law perspective kwekuthi umthetho eBhayibhelini bawuthini. But namuhla sitawubuka ngokuthi uNkulunkulu usendele kanjani lo musa. So utholile sisi. John chapter 8 kusukela verse 2 or 1 kuya ku11 cela usifundzeni. Jesu wesuka lapho waya entsabeni yemincumo ekuseni ngeluvivi wabuya weda ethempelini bantu bonke beda kuye wase uhlala phasi uyabafundzisa. Kepha tati temthetho nebafarisi baletha kuye umfati abebambambe aphinga beda bamfake ekhatsi bathi kuJesu mfundisi lo mfati ubanjwe aphinga emthethweni Mose wasiyala ngebantfu labanje ukuthi bafanele kugcotshwa ngematshe baze bafe. Wena ke uthini? Phela bebakusho lokho bamlinga kuze babe nesizathu sekummangalela. Kepha Jesu wesuka wagobonzela wabhala ngemuno emhlabathini. Bathi basambuta ngaloko wavuka wathi kubo lode sona emkhathini wenu akaqale kuqala amgcobe ngelitshe. Waphinze wagobonzela wabhala phasi emhlabathini. Bathi nabakuva lokho baphuma ngamunye ngamunye kwaqala labadzala kwaze kwaba wekugcina. Jesu wasala yedwa nalomfati abeseloku eme khona lapho. Jesu waphakamisa inhloko wathi kulomfati hawu mfati sebaphi kanzi laba bebade kumangalela sekude yini lokulahla ngelicala. Jesu wathi kude Nkosi. Jesu yena wathi kude Nkosi. Jesu wathi nami ke angikulahli hamba ungabe usona. Amen. Amen bazalwane. Ngoba kuyashisa nasubona lomunye ngathi uyaphazamiseka umuthi nje kancane. Atawukhona ukuthi umthandazo wakhe ufike ekugcineni. Bazalwane ngicela sibuke na indzaba nayi akusiyo indzaba lelula. Babhali nalabahlola iBhayibheli bayayibala kuletinye kwekuthi inetingcinamba thite letiveta bulukhuni bayo. Kodwa sitayibuka lokuthi Jesu nakabhekane nayo wayisebenta kanjani. LiBhayibheli liveta ukuthi kuneba Farisi kanye nema scribes babhali baphazamisa Jesu uyafundzisa banelichweba ke bayamphazamisa nje. Nakafundzisa Jesu baletha nangumake lobanjwe ochotsheni. Now nabambeka la embili basho ukuthi ubanjiwe. Sebabuta Jesu ukuthi uthini yena ngalendzaba le. Now angivete ukuthi indzaba yemthetho nawulandzela inkolo yebuJuda ibalulekile kakhulu iJudaism. Ngoba bahlonipha umthetho waMose, the Torah, kwekuthi bekuthitweni. Therefore konke lebekushitiwe emthethweni kufuneka kulandzeleleke. Lenzaba ke labayisebenzisako ibhaleke kuDeuteronomy chapter 22 verse 22 kwekuthi lababanjiwe kufuneka kwekuthi bagcotshwe ngematshe baze bafe. The two, not one. Kodwa la baletha lo make kuphela. Nabaletha lo make kuphela abayiteki indzaba yelo lomunye. Bathi nje nangu ubanjiwe. Ngicela kuchaza naku ke sitokhona ukuthi sihambisane lokuthi luhlobo luni lwebantu loluletha lo make lo. Nawulandzela tikhathi takamuva taka Israeli bekunetinhlobo thite tebantu lebetidlala lichaza lelibalulekile lekubita ukuthi sili understand. I know sometimes sihlathi siyibamba ngweshana nje bese kuyaphazamiseka lokunye. Bekukhona labatibita ngokuthi bake ba Sadducees, the Sadducees. The Sadducees bekubantu
labachamuka kule family ye priesthood bona bebabuke kusebenta kwelithempeli kwekuthi letinqubo tasethempelini tihamba kahle yini bapriesti bayawenda umsebenzi wabo ngalokufanele the rituals of the temple babuke konke okuhambisana ngelithempeli sikuhamba kahle yini ngekulandzela imithetho lokhu ke bebakususela ngokuthi bebayindalelwane yaZadok abengumpristi lomkhulu lowagcotshwa ngesikhathi sa King Solomon so bona ke base bangemaSadducees the elite vele basezingeni lelisetulu and there were the rich ones the economy of the day bekungibo lebebayibambile as the priesthood of the time asishiye ke leyo sibe sesiyabuya kuma scribes babhali bekuhlobo lebantu lebelufundzile kakhulu kwetemthetho they were the legal experts nabo banakelela lokuthi the law of Moses uyagcineka yini kahle uyalandzeleleka yini kahle bekungabo bebabhala ema contracts of marriage divorce ema-loans lokwa nalokwa bekungibo bebakunakile sikwenteka kahle yini nisakhumbula mose ithetha lasithayi ngibo ke bebayibasholo ukuthi yenteke kahle yini the contracting and the agreements then nasekubuywa in the Torah anti siyathi ukuthi there were the original scripts bese kuba nema copies thina nje nawo ndo phethe ama copies and translations singakhuluma ngalenye ilanga lokho so lokuthatha lemibhalo from the originals kube nemakhopi bekungilababhali lebebakwenda lokho bacikelela kwekuthi konke kubhaleka kahle yini the scribes 3 bese kuba nebafarisi bafarisi nabo bekubantu labafundzile labawunakako umthetho bentasho ukuthi umthetho uyalandzeleleka umthetho waMose but bona bebese bahluka kancane ngokuthi bebathi umthetho Mose lakawemukela kuNkulunkulu akazange amukele nje kuphela umthetho lobhalwe phasi but waphindze futhi wemukela the oral traditions ngekwakuthi lokhu interpreter lemibhalo noma lemithetho uNkulunkulu wakuniketa bona ukuthi ba-interprete kahle lemithetho kuze ukuthi abantu bakhona kuyi-applya in their day-to-day lives. Those were the Pharisees. Paula angithi Sawula abe ngilomunye webafarisi njengoba indzaba siyadi. Bafarisi bebahluka ke kancane kuma Sadducees ngekwakuthi bona bebakholelwa in the resurrection and bebakholelwa futhi in angels. That's why uma Paula ati defender in front of Agrippa uze uthi ubanjelwe ngoba yena ukholelwa ekuvukeni kwaJesu ngoba so uyathu sinakasho njalo then the Sadducees and the Pharisees will then fight against each other ngoba abavumelani kuloko. Asishiyeke leyo labanye bekunamazelots ngeke ngisangena kuwo Petro abe ngilomunye wabo bona ke bebahlala baphethe nje tinkenjana dabo yake yasebenza la ngimakhasi ngalenye ilanga yahamba indlebe yamakhasi but asishiyeke lapho. So the scribes and the Pharisees so yabona ukuthi ahlobo lolinjani ke kuJesu nabathi awukhuluma ngemthetho abakhuluma indlu labayifundiselako bakhuluma indlu labayade ukuthi lo make lo ubanjwe therefore kufuneka kwendeke nako. But correct, but they are flawed. Ngalokho ukuthi sebeta namunye umuntu kanti bekumele babe babili. Jesu ke sowubhekana nalendzaba ekwekuthi umthetho uthi vele lobanjwe oxotsheni kufuneka abulawe, stoning. Number 2, Jesu ubhekana nendzaba ekwekuthi ngalokuthi eMaroma ayabusa kwaIsrael at the time amongst the Jews kude lona lilungelo lokukhipha sinqumo sekuthi umuntu abulawe ngoba leso lawo mandla lawo bekasawathethe eMaroma ase alakuwo.
That's why noma emaJuda abefuna ukuthi Jesu abulawe akakhonanga ukuthi asithathe lesijubo leso themselves. Kwabita ukuthi baye kuGovernor Pilate bayocela ukuthi lo akwendeke kwekuthi ngoba sebade lamandla ukuthi ba-exercise the law. So Jesu ngeke akhona ukuthi umthetho uyangivumela nanokuthi angisikhiphe lesijubo ngoba if wenda njalo Jesu bebathi awumthatha bamnikise kuma Romans bathi so utenda lo nemandla kunani therefore akabanjwe. Number 3, John chapter 3 verse 17 asimfunzeke yena. John chapter 3 verse 17. Ngoba uNkulunkulu akazange yathumele indvodana yakhe emhlabeni ukuthi ite ulahla live ngelicala kodwa kwekuthi live lite usinziswa ngayo. Ngicela usiphinzele. Ngoba uNkulunkulu akazange athumele indvodana yakhe emhlabeni ukuthi ite ulahla live ngelicala kodwa kwekuthi live lite usinziswa ngayo. Nayi indzaba Jesu labhekana nayo la. Umthetho, the politics and the mission he came here for. Loku lakakudela. Umthetho uthi lo make lo akagcotshwe ngematshe. But ngingakhona ukusikhipha lesijubo ngoba the Romans batawuthi so wathathephi emandla. But Jesu uthi mina angethi emhlabeni tawulahla abantu ngelicala. Kodwa ngiteke ukuthi abantu basinziswe. The conundrum that Jesus faced. Now Jesu abade kwekuthi lenzaba le kahlehle nathi singafall into the trap. It was not about the woman kahlehle. Kodwa bebafisa ukuthola info lebengayisebenzisa kwekuthi Jesu abanjwe aboshwe. Lo make lo waba just collateral. Waba nje kulokuthi abe in the wrong place at the wrong time more than anything else. Lokuthi akhanzakali asasebenziseka lokuthi lama scribes nema Pharisees bachube ema agendas abo. Jesu ke sebayambuta ukuthi uthini wena nasekunje. Sekanye bazalwane. Amen. Now the law umthetho Deuteronomy chapter 17 uthi ngoba kutawuba yi-capital punishment lo muntu utawubulawa kubita kwekuthi kube nabofakazi labatawuyifakazela lendzaba, not 1, 2 or more. Lokutawu sebafakazile kwekuthi injalo lendzaba then bese kuyendeka lokho. Jesu sawubuyela ke kuleyo ndzaba leyo. Sawuthi kubo lode sono akathathe litshe aqale amgcobe lo makhe. Ngekwemthetho singalifunda le verse if we want to. Bekuqala lama witnesses lokuthatha lelitshe agcobe lona lowonile. Ngoba lesithombe besithi lama witnesses labofakazi bamsulwa bona. Abakendi lutho babone lesigigaba lesingasiso lesikahle futhi bayasifakazela akasimunye babili noma more, therefore vele lo muntu kufuneka agcotshwe ngematshe. Uthi Jesu nangabe indzaba ihamba lapho kahlehle Mose wanendela umusa, kahlehle ayihambi lapho lendzaba ngoba mina ngitela kutawugcwalisa umthetho. It's not about just being a witness, it's about being sinless. So uthi lo desono ngoba phela manje so uyayigcwalisa lendzaba ukuthi Mose abenibonelele lokuthi nje iba nje ngifakazi kuphela kahlehle kufanele kube msulwa nangabe kutaba umuntu akucala ugcobe litshe umgcobe ngelitshe. So uthi ke lo desono akube nguyilo thatha litshe amgcobe. Washo njalo Jesu waphinze wagobonzela wabhala phasi. Ngizamile kubuka lapha nalapha, hayi nami sengiyawugayidwa by our senior pastor nangabe uyathi umlangeni noma sowutholile yena ukuthi abebhalani Jesu laphasi.
cha kude mina ngikutholile bazalwane nangabe ukhona lo munye longasisita ukuthi abebhalani iJesu laphasi abosisita asisite sitokwadi ukuthi Jesu uyabhala ubhalani ayazama lamanye ama scholars nawe ku Jeremiah chapter 17 lokuzama lokubuka ukuthi abebhalani but akuhamba hambi kahle khona bese ngedleta khona ngeke nginifake ehlathini nami ngitsena ngofunze ngevasi khona la kushoda khona sengiyathi cabangela angisho ukuthi kunjalo bazalwane ningangikhothi kuloko ngoba ngiyakhumbula ukuthi hayi lenzaba yekubhalwa ngemunwe lena ngikhona la ngake ngayiva khona tinto tonakele ngoba ivelanga nje ihamba kahle phela hey bakonakele cabanga wena ubona usandla umuntu ubhalela idongeni abonzeni sengiyakhumbula ukuthi hayi lenzaba Daniel wake wakhuluma ngayo le sengizama lokuhlanganisa nje ngathi cabangela nama ngisho ukuthi ngiright ukuthi Jesu ubhalani laphasi sengiyakhumbula isikhatheni kwathiwa mene tekel ufasin lokusho ukuthi umbuso waBelshazzar ubaliwe counted mene then tekel ubekwe eskalini kwakhanzakala ukuthi ubuthakathaka it's one thing then ufasim lokusho ukuthi utawubese uyadivideka kube nema-Medes nema-Persians but sengithi la kholweni lokudivide kuyafithisha yini sengiyathi cabangela ukuthi hayi ngathi ukuthi Jesu akafika ngalapha kufasim ngendeka nje bamane kabhala athi mene tekel lokuthi umthetho ungazuthi unebufishane bawo kukhona la ungafinyeleli khona futhi nawubekwa esikalini ukhanzakale ukuthi it's one thing ngoba ngiko ede kutawugcwalisa ngoba awumendi umthetho ukuthi umuntu aphelele kuNkulunkulu kodwa nguye Jesu lenta ukuthi umuntu aphelele kuNkulunkulu kuthi cabangela kwami nje kodwa iBhayibheli lithi asabhalabhalile phasi asashitshe ukuthi longenalicala akube nguye lothatha litshe kwekucala amgcobe lo make lithi iBhayibheli wabese uyaphakama Jesu uthi uyabuka ukhanza kwekuthi abasekho cabanga kuya kwabo baphethe matshe ukuthi lo siyacedza ngaye lo make alapha emkhathisini akakhoni yena ukuthi khulumela ngiyacabanga ukuthi tendla yakhe bethi ngekho khashane nenhloko kuzama ukudivikela nase bamshaya ngematshe angakhona ukuthi khulumela kude nalommelelako shamed by the scribes and the Pharisees lokungijabisako lokuthi she was in the presence of Jesus lilithi iBhayibheli akedelanga kutawusilahla ngelicala it did not come to condemn us but he came to save us nakambuta Jesu ukuthi make baphi labakulahla ngelicala labakumangalele abekho bahambile ngicela sikunake lokho liBhayibheli lithi kwaqala labadzala they dropped their stones and walked away kwaze kwaba ngilabancane bantu bami nibo landzela lokushiwo ngilabadzala benu nangabe labadzala benu they have dropped the stones you must drop them too siphile esikhathini lapho khona khanzi abantu labadzala bathi ayihambi le ndlela babathi bayazama bantu bethu ngathi bayaphondla ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe because it was a mob like it was not about the subject matter mhlawumbe but it was the thrill of throwing stones kuthi siyamshaya namhla siyacedza ngaye but ngiyathanza lokuthi iyaba khona le introspection lokuthi ihlola kwabo bonke lebebakhona lapho including the Pharisees and the Sadducees but hayi nasekuthinta nembeza asisimsulwa
lokhu lasakhuluma ngako le measure lase ayibeka Jesu ukuthi lode sono asakhona kuyimitha manje. They dropped their stones. Jesu kusawuthi abasekho labakumangalelako nami angulahli kodwa hamba ungabe usona. What a divine intervention. Kungathi Jesu nanamuhla kithi noma sita kuye singcolile ngokotono tethu aketeli tawusilahla ngelicala ngiko athi wotani kimi nina nonke lenisindvako nalenikhathele. Nabo ngambude lo makelo ebengakutshela kahle indzaba yami seyiyangehlula. Kona I thought I am in charge, but la sengikhona khona iyangihlula, iyangisinza. Jesu uthi ngite kuthi bantu babe nekuphila babe nako ukuchichima. I have not come to condemn the world. Kwami kunxusa abantu abakethu namuhla kwekuthi na ungamane umkhumbule uNkulunkulu njengaNkulunkulu lokwendele umusa. uNkulunkulu who saved your life. Nakube ngathiwa lo make lona kasuka lapha kuJesu emva koloko bese uyabuto ukuthi uthini ngaJesu. Ngiyacabanga ukuthi abengeke kakhulume lokuningi kakhulu, but abengathi he saved me. He saved me. Uma besingamkhumbula Jesu bazalwane angumhlengi wethu. There is nothing lesakwenda lokusuwaranta kwekuthi ngabe sasenziswa. Nothing. Nothing. Ungaboni wena abantu la ekholweni basethi ikhundleni bashayela etulo. Umntolo ujokile itolo la wathi bashayela etulo bagcwala istrati njenga self raising njengamabhalana ngabantu amabhalana ebenta njani but nje uthatha ingoma yalomunye umuntu naye ungasibona isikhathi kungazuthi la sikholweni kuba nentichayisa thide. The truth of the matter bazalwane sendelwe nje umusa period. Sendelwe nje umusa. Nothing. Lo Musa Jesu lakawendela lo make ngumusa lo sesekhona nanamuhla. Ikakhulu ngoba by then Jesu bekangaya esiphambanweni. Namuhla Jesu sewaya esiphambanweni. Wamemetela ukuthi kuphelele. It is done. The fulfillment of the law is done. Kubuyisana kwemuntu naNkulunkulu is done. Kude lokushodako. Done. The grace umusa waNkulunkulu ukhona. Cela ipraise team itenembili. Ngithi bazalwane lesikhona namuhla la. Uma sekunihambela kahle. Senihleli kahle. Senikhibikile. Timfuyo tenu setanzile. Senemisebenzi. Senikhona kuyetikolweni bantu bami. Seninato tindzawo tekulala nawe sewungakhomba ukuthi mina ngihlala lapha. Ningamkhohlwa uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu lokwendele umusa. The God has been gracious unto you. Ungamkhohlwa uNkulunkulu. Ungavumeli sitha sikuluthe. Kuthi uNkulunkulu nakenta tikhathi tekuthi sihlangane. Sitawumkhonta uNkulunkulu utithathele phansi lokhathi lelo. Let's
to wake up bazalwane. Singavumeli kuluthwa sitha ngoba iagenda yesitha kwekuthi sikhweshe kuNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna kusigodla. Uthi Jesu nakangena eJerusalema uthi how much I wish I would have gathered you together like a hen gathers its chicks under his wings, but you have refused. Uthi bengifisa kangaka kunibuthelisa ndzawonye njengesikhukati sivikela emanjole aso, kodwa niyivumanga. Does it mean i-welfare, inhlalakahle nako konke lesinako siyawususwa ngiko uNkulunkulu bazalwane na? Noma siyawuthi Nkosi nginako lokho nalokho but kungoba ungiphile by your grace. Ngeke bese ngibala kona ligama lakho ngiyawuhlela ngilihlonipha njalo. Ngiyawuhlela njalo ngikukhumbula ukuthi wena uNkulunkulu wensinziso yami. uNkulunkulu wensinziso yami. Ngicela siphakame sitawuthandaza. Sisaphakama ngicela kunxusa kwekuthi mhlambe lo musa lesikhuluma ngawo uthi wena angizange sengendelwe umusa mina. Jesu ukhona, umusa wa Jesu Kristu ukhona. Sewude sizathu sekuthi ungaze ufele esonweni ngoba umusa wa Jesu ukhona. Asimkhumbuli Jesu kulomake ambuta ukuthi wena vele bese kwende njani. It didn't. La kushoko Jesu uthi mina ngulahli. Kwami namuhla kwekuthi Jesu ngeke akulahli. Ngeke. But uyawukwenda insinziso yakho ibe inkulu. Uyawukupha ingoma that is saved. Angisisho ngiyadicabangela ukuthi nangathiwa bekunengoma labe ngayihlabelela lo make abengathi amazing grace. Amazing grace. Lapho ude lokumelele pleading your case bonke bakulahla ngelicala. Jesu Kristu uma nawe wathi mina ngulahli. Ngulahli. Ukhona inekuseni lothi Nkosi Jesu manje nami ngingalahlwa. Manje ungangilahli ngoba ngeke ungilahli. Ngiyawemukela lo musa wekuvuma kwekuthi ube inkosi nemsinziso empilo yami. Mhlambe nami kusukela namuhla I can sing it's amazing grace ngoba Jesu Kristu angendele umusa. Cela sihlabele kafishane sitawuthandaza. Phakamisa isandla sakho lapho ukhona khona uthi Nkosi Jesu ngendele umusa. Ukhona inekuseni usho njalo. Siyabonga abantu abami, siyabonga ngeke, siyabonga sisi.
should not be ashamed. Nami ngime phambi kwenu ngoba ngendelo umusa. It's about grace. Ukhona lo munye na. Inkosi Jesu ithi wotani kimi nina nonke lenikhathela lenisinvako. Mina ngidawuniphumuta. Khona yini lo munye? Ngiyacela Nkosi. Ndosithandazela mina ngene. Thank you. Babe wethu lo ingcwele siyabonga kakhulu nalamuhla ukuthi kube khona nalophakamisa sandla labathi mangabe lo musa usekhona then ngiyadithathela. Oh, thank you Jesus. Lelivi lakho Nkosi solo limile lithi kuloyo lamuhla lothethele isinqumo hamba ungabe usona. Hamba ungabe usona umthwalo ususiwe hamba ube nekuphumula. Ligama leNkosi liyawuthunyiswa ngaye umqalisi nemphelelisi wekukholwa. Nguye lo iqalako lendzaba, nguye lo khanyisako, nguye lo welulekako endleleni, nguye lo sihlakaniphisako siphila kanjani. Lutho malube kuwe msindisi wethu ngaloku lebe singeke sitendele kona. Yebo Nkosi wasimela wayimela indzaba yethu nalamuhla livi lakho lithi we have an advocate with the Father. Kalithunyiswe Nkosi ligama lakho. Your ministry has never ended. Solo uyaqhubeka Nkosi flourishing us with grace. Liphindze lithi asonzele kuso lesihlalo we shall find. This grace remains abundant. Mawuthunyiswe Nkosi ngelivi lakho ngoba usalikhuluma bewusikhaphatela ngawo lo musa. Thank you Jesus, be glorified. Nangayo ingcebo yakho lokhulumile ngayo waletha kukhanyiseleka ekukhumbuleni wena msindisi wethu. Sithi ludumo nemandla nebukhosi kube kuwe nekuthi uNkosi umenededele umqinise umvikele and give him soundness to continue with the truth of your word. Ngamunye wethu setawuhamba babe siyethe indzaweni etehlukene. Siyabonga kukhanyisa buso bakho, siyabonga kusivikela, siyabonga Nkosi kubusisa imisebenzi yetandla talabangcwele basaliqala liviki. Busisa leyo misebenzi yabo nalabafundzako Nkosi kusukela kulabancane kumbe Nkosi labanye basekhathi nekhathi nanekubhala. Siyakhuleka Nkosi ukuthi umsa wakho to carry them through. Kumbe labanye Nkosi bayasonzela. Siyabonga ukuthi you'll continue to carry them through. Egameni lika Jesu Nkosi yethu. Amen. Amen. Praise God. Singahlala phansi bazalwane.